Usuka den Takhat Regional Committee aro Kesengpon. Kidney stone ke sokilong lok ajok kidney kahenodakji angdeng along sido. Usuka den Takhat Regional Committee aro Kesengpon. Song aro arim ansu se kipang tangpon thekji aphan pura prekja mademalong Regional Committee Branch Committee College Unit Lapen School Unit Keseng padupon lo. Pinile thota den Takhat PWD IB along Usuka den Takhat Regional Committee Keseng padupon. Usuka songjapo sarkang thering ti kachari ponamaya long aluhiaman pen Usuka terapi amai phu bibison teron Usuka Difu Regional Committee chunbang thengtom tok bichitong dun penang anching bai chingsai derapit chedon sarpen sarkang thering ti aphan mai phu lapen jersong terang aphan chunbang arpu pekponsi ingtang kring pen Usuka den Takhat Regional Committee sengpon lo. Lasonsi kebang jilang arni karbianglong arlo sonsuri ki sungke boy jasimet pet toklang chuki chokam aduya hoy hai hui ki sung puthang ar japthe pen kachisong ponji aphan chingbai chingsai pon. News Desk Report Public TV Karbianglong. Masuk se pantang pon thegi aphan pura kidam tanga por hut niritumihin pen prekja madimolong Regional Committee, Branch Committee, School Unit lapen College Unit Keseng padupon. Pini lethotame denakara hiki lo kedo denakar PWD IBL United Students Union of Karbiang lo mate PTF pen Usuka denakar Regional Committee Keseng padupon. Melo pinang chingma chingsade pen api chekroi sar pen sar kang thiring ti phan mepu lapen jirsong terang pan chunbang apute konsi ingtang kring pen Usuka denakar Regional Committee Keseng padupon. Melo kibang jilangarni Karbianglo lo desemet pet toklang kisung ka arjap thipen kache somponi pasini tuminta je than chimun pon mate chingbai chingsai polo Karbianglo la pen west Karbianglo lo primary pen high secondary school and denglong thanbang kaduri tekti lasi Karbianglo autonomous council kachari ke thegering tu prabjit pen thanbang hoy tek posera gi pasini pinya mai lo mi tumin pen ala litum panchuni ri padigrim so dasi tet qualified candidate man me prabjit pen kera thanbang mane thanbang hoy tek posera gi panang tu manda Karbianglo autonomous council kachari ke mara chuni ri padigrim. Sonali Hansepi Miss Divine India Surihinira Inkoirapli Chapter 2 Guwahati along Miss Tin Brand Ambassador Kachipalong Don. Sonali Hansepi Miss Tin Brand Ambassador Chipalong Don si Karbianglong arat aphan isi nongme ekewan pi. Kedamtang jakhongpo chiklo ni phai Krisiar ni Guwahati Rukmini Nagar Auditorium along Kepadopon Miss Divine India Surihinira Inkoirapli Chapter 2 Kajithe along Chipate Dunsi Miss Tin Brand Ambassador Sonali Hansepi hinpin Chipalong Dunlo. Pinpor pon me lata isi Karbianglong arat aphan isi nongme ekewan ang theklo. Sonali Hansepi laki Singhasona Hawar Disobai Lumsiti mong arong amikar gotom hanse lapen bina ingleng pia supilo. Lasonsi kapre kachipate Surihinira inkoirai thom JKYF tekelangjon along sitami Miss tekelangjon tu runner up chipalong dunlo. Lapen puthot non kebangji jakhong poa chiklo ni phaithong kebarni Surihinira inkoirapli yahut sitami Spark Miss Assam Guwahati along Chipate Dunji aphan select pon et loputa chithan pon. Chandigarh Dibrugarh Express train ahiring tang rakpen men kopai kelang no pena jok chiphar lephi. Jakhongpo ni phai Krisur Kep arni kang sampor phai ki thomalom Jilahi Uttar Pradesh along ahiring tang rakpen Chandigarh Dibrugarh Express train number 15903 kopai kelang no pena jok Gonda Junction along men chiphar lephi bang plia pran kedam lapen bang koirap pho susiatum arenga huke sunang.
tong sikot pen railway rescue team atum pen bangso train kaching koyalong kipajok dunji aphan RDGP ponrinti pusi railway minister hin pen lamthe paklang pon adun thu Assam mati North East India long ripensi bangso train kacheleng apotsi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma aphan sitami bangso kisungalong kipajok dunji aphan tuning riponrinti kidney stone ke sukilong lok ajok kidney kahenodak ji angdeng along sido bangso ajok ke sodera hemtu natumpen ke sukachilang ji aphan pura KACCM Dr. Tuliram Ronghang lapen tim karbi anglong aphan kirap kacho hangpon Lakhakri Sirkep Dhansri MEC constituency ke parlo dipuarong supipen kilometer ke thoman bak kahilo hidi sajir Solomon rong pia rong amikar Samson taru ke damtang Surihinira ingkoirahini aningkan pen kidney stone ke so kacholong lok ajok kidoa nakhi adat pen se chilang ilo bonta non puanta ki so bang ki mimirek ajok ningki menaya bang pu KACCM Dr. Tuliram Ronghang aphan ki so kachilang I thuji aphan pura kirap kacho hang pontru halapu ki so dera bang pu Samson taro achor sangpi salin terang pi pen ferangkia thengnu nang pachini dona tengke kedamtang surihinira ingkorahini aningkan kidney stone kesu kelong lok ajok kesu chelang bomsi a kidney pen arlong sita ulai longlo bonta puthot kachisu thudet ajok puthot Difu Medical College and Hospital along se kachelangji aphan chepon thulo bonta kesu abang aprang pen non kebat pik ajok Difu Medical College and Hospital along ke un elo Guwahati Medical College and Hospital along le chiponon pusi refer pidatlo bonta keso dera hemto natum akhia dat ka dure pen ajok Guwahati Medical College and Hospital along kachiponji aphan ka siksa thedung aki sung dokok ajok puthot Samson taro amithanga hemalongsi chepon thudatlo lasi kesodet Samson taro achor sangpi salin terang pi lapen kesodet Samson taro adona rap atumpen puthot sekachelang iji aphan pura karbia khaya ki sung along karjab dunbera bang phu mate ningke menaya bang phu KACCM Dr. Tuliram Ronghang lapen local MEC Tiloktuma Hasnu Anparta VDC chairperson sangpi nisoterang pi atuma phan kerap ka chohang pon lapen nang rabek po pusi kisodera hemasor mati achor sangpi salin terang pi pen ningke thepen kerap kachodengji aphan kachong hong Anparta kumatnia bang pubang pijong si ningke mipen kerap dunji ningke hangdo plote account number 40456582876 IFC code SBIN 0001170 along lo iktami News Desk Report Public TV Karbi Anglong alam thegela pegen lo liha masar so alam arjini olo 2022 aning kan semi
operation ik lo la si ako along muthom pulo sta imusi ulai ik chot lo la si ako muthom chi do thu ko la si ke ni tum ko chu na che klo lom 15 tarik ani ni tum indikar an dam lo bonta ada report pen ini an bunai lap lo sta me bunai lap pen ako ada doktor tum sar tum pen ladak un si tum anang thanun ik lo he ma aku riyar tum kadawa ve pen chirung pen ni tum Catholic hospital long pon ik lo adak pon pen ako adak same la person sia problem the ik o ja lo kidney abang si hinu ik rem lo pe ja le aki thude ik o lo pe ja lo ke person sitame person hinu da ya lo ke pipe same thon dam lo aprang dam pen pipe thon dam lo la pen ke pipe thon dam pen same ako hopta hini do dam tha pe ja le ke hopta hini hemang chi do lo la pen ako ni tum 14 ani wa ingoi pulo ni tum 14 ani dam iglo he ke 14 ani dam pen ke sartum ako operation room palut aja pens ala tum pulo operation no tinir pini do o pe ya lo ma si operation no da ya lo asi ni tum sartum long sami dam lo cm sar long sami dam lo ta hala kuni phansi la lang ri ke do no phansi chingki dun tha ya le masi chingki dun lo muha hospital long nang thon ikbo hospital long wang pu lo man tame ni tum chong hong ik pik lo la pen phone sa mi lo le ta nang receive wang ikbo pinap dik pa ma di wang ikidet ke ako tumi apor hala inu da bang kunang kuri ya le paisa ke hala tum cm sar pen hala inu da bang ka bang avidet aposi ni di phansi paisa sen tha pasi nangi pu ya lo ma apoisa ke do suri photrok velo pusamin pusi ni tu manang pu le ni tu mang da lan ves tame to biji dawai phanang ke dori pu ya lo amasia ko phi alang ni tum aning sam ako ni tum pun kuri thulo ke nang pothai at lo ya le amat pe da por ni li bang lang dam lo amat 2000 ve ke 2000 ver paisa ke to bhara si pipo ma mate si chilang ma dor ke mati son si siam sar han si me chuning ri lo itum sung tik lo pase so agi sung men ke jo hi phana lang phan si to war chulang iglo nang le tum kurane akhi lo mate dar dikhu kana long ga flexitam le ka chelang dam ji pu akama tha do ikma ni tumhan medical college pen ke ni tumhan ke daki un ilo pulo hati che pono pisi ni tumhan ang pui jale he ke ni tum ta tangka paisa we mati amasi tum hadani pon igelo puya lo ma la puria tum pen pu sikai si ni pharoi si ni la pu chirung pen ni tum daksi un chit pu te parison pu pulo bonsta me parison un e puya lo ke non bang ke ko dak pen se me ko non dimapur mate guhati lom an hala di pa punene pilone pot la so pot sami kuri dam nang lang la so pot kuri dam det si an si ladak aja sami la so ki su lang igi pusi sar tum penang pu dun kenang pu dun iglo samli tum hada an ke dami phan sami tangkai sikai sita ve la si kamatha iglok lo la si ni tum longli ni anta ni tum che padoi ik et son si dolo la si wana ki sung pen ki jok longia phan cm sar han si to war chui lang iglo alang di ai tum phan ne rap vek tha pusi alang li phan chuning ri iglo nang le tum kitam tang 2022 pen pini an ka chelang ang kong wan ba tang kadam ik
itu maprang 2020 ningkan ke medical college long ke 35 an sidam lo la pen non kidam tang dak pining abang ke la ko tiling hospital long ke chilang hor bang ke itum kadu ka ve ke 58 ne ke 68 ne ke le lo hasil ni tumbang ke ako non halang ni phansi ako ni tumari deng tangka videt posi halang ni phansi nang kerap ji phansi halang ni phantowar cholang ilo Ala tili tuma emisi nali tuma rong ke kudak iklo ni tumarong ke dak hidis rong karbong si non ke dos tame hidis sajiolong si ni tumi ka chiduk dun na pen di sajiolong si ni tum votar hai hus tame ni tum dak si silam dun iglo la si dak pen si tum lu seme jok idun lo si namang ke la dak homosti long ke do IEM tum phan seme chuning ri lo lang tum same matung same nang kira phansi chuning ri lo pune niso terang pi phan same chuning ri lo alang di same nang kerabi phan se chuning ri lo la pen alang dak IEM MSc dansuri MEC tilu tuma hasnu phan same chuning ri lo alang ni same tangka poisa Chorolok pini social media ke hai tum phan nali tum nang kahumri pot dilin pen suru akiru paper piglo asi pini dili tum social media atum pen kachingki ke thanji phan labang somai ke phan nang kok lamthe apo hello la pen ko piposi phan nang kok ma pulo tangte inut korte kaching hon korte samson taro alang li rong la ke dak rong klarbong homson rong piarong ame karlo asi nili bangke ame hai iglo nili abangke nili homusti ke nili ke hokpe ke singason tami alang li phan nili ongsar pupen joksi nili sitame piniar ni anbangke hopta ke thom an choklo alang li phan kiso ke cherap dun je phansi nili tami thanga rong mithanga hemarit mithanga havar hadak pen chi usi nili pini ladak alang li tum hem tu nong si do bomla ripon ma polutangte alang li kisung abangke mane aso ibihek akisung gali ke thedung akisung labang so kisung ke lahan lo alang li kidney stone si kelong labang so kidney stone ke do pena jok alang li a problem akisung the up anlo so kisung ke the ko on ma polutang the doctor atum penili tum chingki chi thanun pemelo la pen hadak soimel catholic hospital along si alang li tum phan ponlo ke cheng siang ko bangke alang li tum catholic hospital damde angko pen sitame dak difu medical college along chilang damik si hadak pen ke un ilo punang referred lo guhati la si guhati stame ponun idelo pipod ma pulotang ke alang itum akhia dat sitame kabidet pen jok la pen kisung pik pen jok la pen ison bang problem ke thedung ke la hanlo nahok le chiponji pustame non ako non sarkar tum bangke isi kiso ke chilang ipana varsa rata tumhan ki pido Ayushman card perhadi sitame alang le tumbang kenon pusitame ration card abang ji sumardun lo pusitame long lela hala so ration card rola ting pensi Ayushman card along ji la si alang tum hala so ration card along le dalang ma si pinia ni alang le tum Ayushman card long ne dalo la si hadak ki Telugu hospital along dili tum ke chelang dam hosta doctor tum pen hadak tum nana pudun lo nani tum la Ayushman card ke do vek nangi porlo palam senang pudun lo bon sitame hala bangke non bangke kupulang ma abitang de lo alang li akisung bangke arlong muthom si dokoglo lapu ar e asat na thu imulo la pen pu arvina thu la kidney long si dokoglo kidney long si muni dak form de lo la sila so kidney long ke form bangke effect ping lo kidney phan la sila so kidney phan ko son si ke effect ma pulutang ke doctor amen sitameni li akur sitameni li parno idat po ja ke Telugu hospital long alang li tananga cherabdun maraksar la pente miliksar alang le tumbang hini si labang so alang tumbang hini phan sini lila alang li la pisena phan ko sona problema mate ko son be si unjima pu chingki ki than lo sila so hot la so por hot alang li tum miliksar ahin pen li phanang ke thana bangke kidney problem pik ano la so kidney bangke kidney ang bong long si kemen la so ar long phan kidney phan effect pik anlo
la si la so kai fake koson ma pulutang te la kidney arlolong si kemen angbob bang prokya la ke doktor ni li phanai peklang alam la angbob bang proklo la si ku pe po si atene ke do oma la pente kang ton te det ma pulutang te hala kidney long ki thu hedi hala bang so ki thu pot do kok ama si la so atene bangke inton un edelo la si aku 14 15 arni bang lasi non bang kala ni kisung pik pena jok kachepe jok je phansi kado we bor ilo nilitung apuriar do ansitami un anpen nilitum ta chirap chitodun lo bonsitami nilitum ta un idelo lasi alang ni kisung pik pen ki jok je phan ke non tangka maha pen kali pulo tangte un idet po lasi tangka maha sitami alang litum avedet dore pik thepik an pinak aposi lasi non nilihin pen isi kachuning ri gangtung bang ke lahan lo non karbiang long autonomous council ki khibom mate ke chari pon bom nili council along kachepem pu pon mate karbiang long autonomous council long ake hai sar tuliram ronghang alang li phan sitami nilihin pen chuning ri ingtung la pen chuning ri lo alang li phan labang so ki sung la pen labang so ki so pen ki pajok dun plot je pha la si alang li phan si nilihin pen chuniri dun lo la pen te ladak rong klarbong la ke dhonsuri homusti si puri lo dhonsuri homusti IM tilutuma hasnu la pen puthot VDC chairman nisutirang pi alang litum aphan sitami nilihin pen hoi sitami chuningri lo la si alang li phan non kewang ji pina bangke dressing dam thunangi ke Catholic hospital long la pen 28 arni bangke doctor ako alang litum phanang phathulo 28 arni bangke halaso arni hot a decision ke kosone sitami ako alang li phan DTPA scan po hala bangso ta claim dam nangji dak lake dimapul si dam nangji pusini litum phanang pudo DTPA scan la pen hala kidney aphan sitami la tum check up nangji pulo a kidney hinu labloma mante hinu et elang ma la bangso check nangji check up nangji pulo la bangso check up ke longji bangke Guwahati si pon nangji la pen la ta patient pon den nangji pusi nili tumpan pu la si a process ding olo la si la ana process ki ding bong pen tangka pusas taminang oji la si DTPA scan la pen hala kidney hala Guwahati long selang damji la hai anta khoros nang koklo la pen dak Catholic hospital long ka chelang je phan anta khoros the dungji la si la hai ki sung pen ke pajok je phan Karbiang long autonomous council ki ja tuma phan stami nilhin pen chuniri dun lo alang le tum phan akerap pidun tha pusi nilihin penke chuningri dun lo la si kadowe alang li tum aputhak long la hai ki sung pen ki pajok pona pena jok alang tum puthak le an su se anam herjume le pidu thuna la si nililam thela pan sing ton pon ko lo kaldo